SBS Asia Hakahol in Janmanna Nifitin misna rai thoinak Bible chithiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai September nilhai kwa thong ni kumkul kum nga chachon ninga ni e kan rel nga mi Bible Timote kwat khat angan parok a me pani in hlai ni nan boy le chu azum mi an si a chun atu chu unaw kan si chang sok ti in nan sar satna lai lo an rian kha tha chin tu in nan tuan piak na lai zai cha tia nan tuan nak thong in thil tha a mu mi na chu zup nak le dot nak a nan u le nan naw an si chon piak nak man lo hi na chon piak na ok le na ship na ok asi kan boy Jesu Christ bia le kan biak nak phung ni akan chon piak mi he a khat lo mi chon piak nak phundang a chon piak tu na pau chu por hlot nak in a khat i zai man angal tung lo mi an si bia phang te te i al du nak long thin angan adam lo mi du nak angai mi kha an si i chuni chun na chhuat nak lung i kha lo nak pakhat le pakhat ini so nak pakhat le pakhat ilung shin nak le dong lo in bia i allang mang nak kha achhuatar bia tak angai ti lo mi chu hi bantuk hi an sekau biak nak hi rum nak lam pakhat a an ruwa rum nak tak tak biak nak ni hin rum nak achua pi tak tak siman se lo chu rum nak angai mi chu ma tin vau i alung na angam mi kha an si zaida volai a hin kan hun i chua pi zai man kan i chua pi lo chu bantuk in hi volai in kan kaltik zong a zai man kan ekal pi lai lo chu cha a chun rol le fen ai kan ngai a chun chu kan i zat ok asekau siman se lo rum adu mi na chu tuk for nak chong a khan an tla i ti anong mi le that lo nak achua tar khau tu du nak ni khan rap foi in a foi na i chuni chun ro ral nak a khan akal pi nam tang ka du nak hi that lo nak phun kip chua nak sham asi mi a cheu chu tang ka ngai an du tuk cha a zup nak kha an kal tak i ngai chiat nak a phun an tong siman se lo nang chu pathian mi na si cha a hi thil vial te hi hrial na din nak le pathian mai za nak le zup nak le dot nak le in kho nak le lungnem nak kha tua izuam na zup nak lik zuam nak a hin na thangai mi di lak in izuam lo zungzal nun nak kha chau izuam te tampi mai a na zup nak na rak phuan a khan pathian ni an ko nak chu hi nun nak mu ok cha a hin arak si boy pabia asi thong thabia rel nak luka angan pariat a me pakhat in pathum Jesu azul tu na chunu tlompal a chun Jesu chu khopi he khote he atlong du ama na i pathian pen nak kong thong tha kha achim na lamkal tu palai ni na ni khan an zul i an zot nak le tharau thalo ni atua na nak in adam termi na ni khan an zul ve chun ha chu achung in tharau thalo pasari achua piak mi Mary Magdalene ti mi le Herod zong i boy asimi khuza nupi Joanna le Suzana le Jesu le azul tu na kha an ngai mi thil in arak bom tu na nudang tampi kha an si boy pa thong thabia asi September tha ni hai kwa Saint Januarius AD zathumpanga Bishop and Martha Saint Januarius poini a Januarius min apumi Catholic Krifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan in tlai na Nepal khwanu khwapa na zau khen tu Saint Januarius chu kumzabu pathum nak adi lai a achuak Diocletian chan Krifa na an shrem chan a khan Saint Januarius chu Benaban ko khwa a Bishop atuan liaute asi Dekan pani na le Krifa pani na chu an zum nak ruang a thong an thak na ti thong a thai tek a vachon na ok a bia a cha van siat ngel chel a an rak tlai sual i sa sang na rol a an pek asina in zang chel nak zung a ummi saram na ni har nak zai man an rak pe lo chu cha a pon fioli sina an kalpi i alu an tan i an tha a thi kha ti so lai a thlentar mi hu ham ruang a ni khat nu ni khat amin a thang chin
Nepal khua lai fang biak en chonga an fim mi athikal thil hun na kha mi pi sin a kum khat a voini voithum an hu sakna a chel a siang boi pa ni thil hun khup nak thol kha alet talam in a chia sual a chun misa a manmi mit sur zu chu thi a achang ma mi thiang pa thi hlei a adang khorwa har hu ham na zong an nak sak a thi a thlen nak chu mi zai ban tuk scientist man ni an al kholo chimphung bia bang in zoom tu na cha a khorwa har zai thil man a her lo asena in azum lo tu na cha a chun zai ban tuk khorwa har hu ham man ni aza ve lo nan za pi chung a lung lop nak tampi kan ngai tu chu chungkhar kong he pe tlai in kan rak chim nak chan aselai pakhat le pakhat asining te in chauhlan nak chungkhar kong a pa le nu na chu pakhat le pakhat kha sining te in chauhlan piak ok asi minong pakhat chiao cham baw nak le ti kho nak apani ning te in thai thiam chauhlan ok aselai a ho man sual nak ngai lo mi an lo hi volai a asual lo mi pakhat man an lo minong ti mi chu apal khau mi tha jang ader mi thil nong achia le atha angai mi thil nong an se kau lo mo a thi ding mi mo pa le mo nun ha chu pakhat le pakhat luan tuk in irwa chan ding aselo luan tuk in sang pi a ruwa ding jong a her lo dot mi kha luan tuk in sang pi a na ruwa na chi a chun luan tuk in na ruwa chan a chun kut tong nun nak a ma ruwa nak ban tuk in arak si lo tik a ngai chia in an lung arok theu ton pakhat le pakhat sining te in chambaw nak le ti kho nak kha thai piak in chauhlan i kop nak thong in nuam te in kutlai in an ti khaulai pakhat le pakhat sining te in chauhlan i kop nak a pakhat ta nak pe dan in adang pakhat kha ta loading abepi in rai rinding ase kaima ka tua kho tluk in na tua kho velai kaima ni kan dot tluk in naka dot velai ti in room row in hal chi ding aselo hiban tuk na hal a chun nangma chu ama kha nangma ta phung he chauhlan hoi kop nak men men ase ama ta phung in chauhlan kop nak asilo cha a asining te in kop nak asiti lo kau kek ning asiti lo minong pakhat le pakhat nun nak ta phung a khat khaulai lo nangma chu nangma na sikau I ama chu ama asikau chu cha a nangma ta phung le ama ta phung chu a khat khau baklai lo pakhat le pakhat a khat te in asikhau lai lo chuti asikhau lo mi kha room ro in a khat te in si tar nak ni pe tlai nak kha anor suan kho cha a rarin a haw pakhat le pakhat asining te in chauhlan I thai thiam le ngai thiam in dot kho long a chungkhar kong chu anuam lai I adai lai na dot mi in tuar nak na dot mi du nak na dot mi I achim du nak jong kha upat te in na ngai piak lai nangma chu bechim thiam mi long na si e angai thiam tu na si lo a chun nangma long ni na chim I na dot mi chim nak chan tha na pek ve lo a chun pakhat le pakhat I thai thiam nak azor tar tu ama in tuar nak ama mu nak na kha asining te in alang chua du nak long thin kha a shok tu si nak phun khat asi chutik a nangma chu na dot mi lung du sa du tha nak na kha asining te in thai ngal kho nak na song ase zon ruwa nak angai lo mi pakhata nangma chu an mu khau men upat nak zong na song ri lai nula pani fa le he pe tlai in tuan vau na chua ke kar tar nak tuan vau chungkhar ngai na ni abepi bik mi tuan vau pakhat chu fanu fa pa lak song mu le an ni kha zau khen ding rian ase pathian pek mi fanu fa pa lak song na kha chau hlan in an than tar lai chi pe kar tar nak kha aral chat mi to sar nak pau pau chu phungning an selo fa poi kham nak fa sho nak na chu angan mi sual nak an si pathian kho khan nak asimi te fa tampi in ngai ulo kar u ati mi tim tu anak kha aral chat mi ase Genesis angan pakhat a me kulriat in chungkhar le fa poi kham nak mikip ni hin a hau man ni shok kholo mi chua pi mi kau kek minung nol ngai nak tin vau kan ngai di chu nol ngai nak tin vau na a minung nun nak nol hi abepi bik mi a shampi ase
minung nun nak nol kha minung asimi vialte ni upat ok asi zai cha tia minung nun nak chu asun loi tuk cha a asi minung chu pathian nun nak he a lo mi kan si chu cha a asung loi tuk mi minung nun nak kha tha ding aselo Genesis angan pakhat a me kul sari Exodus angan pakul a me lai thum minung kan ti tek a ti cha mui sam thlaidan lo mirum se fak adot thlaidan nak lo nu pa thlaidan lo volai chung I a mi minung di lak thlai a shinri lo mi poilio mi ngak chia jong an itel di chu cha a bu pi I kanan upade thong khat za thum som kwa pariat a chun ngak chia note pau ni shin I nun nak nol an ngei di tia fyang te in alang tar thong khat za kwa som kwa kumli kum October tha a volai chung fapoi kham nak meeting kha pop chompol thu ni ral rin pek in achim mi chu fa apoi sam thokte in minung ni nun nak kha lung o tom lo in a upat lai I azau khen akil ven lai ama I minung pakhat si ve nak nol minung chau vau le adang nol ngai nak na kha a fe tar lai chu nol ngai nak na lak a hau man ni a sho kho lo mi ngak chenau te nun nak nol jong a tel ve chau za lai ni minung pakhat chiau tin vau nol ngai nak kha hum him nak le than chau nak ding in atha bik lam in tua ding tuan vau an ngai mi pakhat chu zalong te in chim nak nol kong lam lang tar nak le minung chau vau nun nak nol kha ral chan in tua kho aselo anung mi sinak nol kha upat nak chu luat te in nak nol tel in adang nol ngai nak vial te a ashampi asitia fyang phai te in arakchim pop chompol thu chim nak bang in mikip I kau kek minung chau vau chu anung mi sinak nol kha sikau anung mi sinak nol a ti lo a chun adang nol ngai nak na chu sul lam angai ti lai lo chu cha a anung mi sinak nol kha mikip ni kan tlai chan chiao nak asi ama cha a shinri lo mi sual nak ngai lo ngak chenau te na I anung mi sinak nol kha upat in man sung a nan sia lai ma ni zalong te in ichim nak ruang a sual ngai lo ngak chia no te na an nun nak an sung chu shu sang mi tha lai non asi ti kha phil ok aselo voi ni nak Vatican pup nak ni chun fapoi sho nak le ngak cheno te na tha nak chu chim kho lo tiang in angan mi sual ngan pi asi tia ati ni tin tharau rol Galilee nu hani Jesu anzul internet a Jesu le luat mi nu Polish press thong khat zakwa som sri pariat ti mi cha ok chung in Rachel Conrad Holbach ni atial mi The Women's Creed nu I zum nak ti mi chapar pakhat ka mu I ni hin thong thachim nak a nu na an rian kong kha a hlai in kan ro kho nak nga azum nak cheu khat kha nan sin a shom kan du na chu na chu hitin an si pathian mui sam keng in nu lapa asar tu pathian ka zum ama ni volai kha asar I volai zau khen ok a nu lapa an pani in apek na pathian ni athim mi pathian fa Jesu chu ka zum nu Mary ni ashin mi ama ni nu pol bia angai I an in a mi na kha adu ama ni pathian pen na kong kha an ma he arwa nu zultu na ni an zul I an bom Jesu chu ti khorpong a nu pakhat he theology kong an irwa I amasabik a Mesia asina kong achim mi kha kazum khopi a thong pang tha wachim ding in afor Simon in a nu pakhat sin in chiti thu nak amu mi Jesu chu kazum ama ani so mi khol pa pol kha amo chetna hi nu hi atua mi ruang a phil kho aselai lo tia ati mi Jesu kha kazum Jesu rian atuan hlan leo mi bu na I thisen he khap nak kha ral tha te in a hlot I ama atong mi nural tha kha adam tar tu Jesu kha kazum pathian chu atlaw mi tangka akol mi nu bantuk le atlaw mi tangka kha nom phiak in akol mi nu bantuk in achim mi Jesu kha kazum sar nak ti chung le volai chung a akal mi thiang tharau chu kazum thiang tharau chu kazum zai cha tia ama ni chun be phang in shim kho lo mi thil na cha a
thlacham akan du tuk cha a asi keizong ni hi zum nak hi ka zum ve angai ngai ti a chun ka hoi tlang boy pakhat ni hi thong thachang kha aphung chim nak a achim ban tuk in zatlang nun le sipua ji than chau nak a nu na an rian kong an chai mi nu phu pakhat kha ka zau anung mi beru nak asi atel mi na ni pa pol chu an rian tuan nak a athiam mi nu pol ni an thauchar na ok aselo asina in zatlang nun than chau nak a hoi kom a an hu na ok asi tia an chim nu pol ni an pek kho mi thiam nak le thilti kho nak na lak a apakhat nak naw hrin naw ngai long selo in rian tuan nak zong a an thiam nak sining te in an sinak apani nak an digital sining chu abepi mi thilte te a man kho mi asi a do nak asi a an long atlin cha a asi hi zon a hin nu pol I an thilti kho nak le an thilti kho nak na kha fetar ok a feminist nu le pa tluk ruan nak si a haulo jisu ni nu pol ape tlaining na hi zau in ngai kau nau se juda mi bu chu pa uknak asilo a pa ni a ukmi nun phung le zatlang nun a jisu arak umnak mun asi ti chu kan thai di chuliau chan I rabbi pakhat ni mi pi mai a nu pakhat man a chon bal na lo ama nu pi man a chon bal na lo asina in ni hin thang tha a jisu ni anun nak a nu pol kha aphung chim rian tuan nak cha a her mi rian tuan nak a pe tu a missionary phu a itel ding in a on na hi rian a hin a tha jang a der lo I a tuan lang mang biak nak lei u naw nu pakhat ni hitin a chim an chung khar le an in kha an kal tak I ama sin a an an ngai arian tuan nak le a thilri an pek vailam ta nak tiang an zul I chuka a chun an ma long te an pa zul tu na ni an zam liao a chi kha an hu nu pol he pe tlai nak a jisu ni a chan liao I nu pol kha apani nak a arwa mi nun phong phong lam kha a sho nu pol kha pathian fa le an si nak chawau asimi upat nak kha apek than na ma chu chu a man mi pakhat khat kha thilri ban tuk in kan tin mi tlin tar nak cha a lam pakhat ban tuk in kan pe tlai na mo khri cha a hauda an si ti mi ngal thiam nak kha kan hlau na mo ti hi ti ruat than na use atu chana chun lo thau kut ken cha ok chung en hai chin ning kong kan rak chim nak chan aselai hai mango volai chung a hai phun hi som li phun khat a I M pentandria M longai M silvertical M chemstosperma phun na hi koram a an chin na volai tit a cha tilu ti chua a tha I buan phut a hin a tha chem volai a al I tilu ti chua a that lo nak ti ideal nak hun volai tang lung ai pha nak hun a chin ding aselo pH 5.5 in 7.5 karlak a chin a chun a tha chem khoti hai chu alum deuh nak hun le ruati a that nak hun alum lei 90 degree Fahrenheit in 100 degree Fahrenheit hun le ruwa hang le ma som thum in le ma zakhat karlak a atha volai vuat a hin atha bik really in pe thongli zanga tiang a chin kho asena in aki nak hi atuar khau tok lo I athan ning anwar achi kar tarnak hai chi kar tarnak hi achi zong in asi I akung pe crafting to zong in kar tar asi achi artik a volai a lo in plastic song khoi a volai tharon in kar tar asi I achi in mi hi kum sari song a atlai I akung pe a chun kum nga a atlai khau akung pe hi aphun phun a I softwood crafting veneer crafting epicotal crafting ti in aphun phun a akung ai hlat nai khur khat le khur khat pe kul pe nga asilo a pe som thum ai hlat lai ti pek dan atlai ri lo mi kung kha akung rian rang deu in athan kho nak nga zar khat voi khat ti pek a haw atlai leo mi akung cha a ni shadan ni lai ngadan in ti na pek lai kung khat a ti a her zat chu
akung fate ni khat a lita pakua in palai ni kum thum in kumruk asimi ni khat a lita som thum in som thum panga kumruk in kumsha asimi ni khat a lita som nga in som ruk kung ngan pi ni khat a lita zakhat non pek dan atlai ri lo mi kung a kum khat asimi akung fate a urea gram zale som seri super phosphate gram zale hlai ni potash gram zale hlai li rate in pek ding ase akung angan deuh mi a tam deuh langmang in pek ding ase atlai chang mi kung a June le July tha a urea gram zasari som thum super phosphate gram zale som riat potash gram zaruk som riat kha then ni in na then lai I na toi lai avoi ni nak chu September le October tha a toi ding ase hai hi kumlak in atlai theu chu cha a kum chiar atlai kho nak nga kum chiar atlai du mi phun kha na chin lai pung man na tu ton ning in akung kha na zau khet lai I akung ange arau mi pau kha na riam di lai I na riam nak a timbo si na thu lai rung rul le zot na kha hlan kan in na kham lai atlai kum a urea kha let ni tam in na toi lai a shok khau mi rung rul mango hoppa ti mi rung rul hi atla du ngai Fayet Trothion 0.075% si na ka piak lai C 1.5 mm kha ti lita pakhat a na cho lai I na ka piak lai chupin a khoinal phos 0.06% C 2 cc kha ti lita pakhat a na cho lai I na ka lai asilo a Cabral C dip 4 gram kha ti lita pakhat a na cho lai I na ka lai shoot bora azim avit mi le a ai mi Cabral 0.2% monocrotophos 0.05% asilo a Fenvalerate 0.02% si in na ka piak lai stem borer angele akung avit mi rungrul atlak nak kung kha na riam lai I hlat pi a na hlon lai asilo a achung a rungrul kha na tha piak lai dichlororos 0.02% asilo a endosulfan si kha avi na ko chung a na ron lai I leichet in na phi lai I chuti chun rungrul chu na tha piak lai Melibux methyl paratin 20% adip kha kung khat a som nga karam kha vulai na ron lai asilo a malathion 0.1% kung khat ti he cho chiami si lita pakul rate in na ka lai fruit fly athai vi amang mi palep avi mi thai kha lo lo hlot na lo shok na April in June thatiang methyl equinol le Mathion 0.01% aitel mi sur in palep kha tlai na lo thatna athai na lo hlan zar ruk zar li zar ni zar khat adu a dimethoate 0.03 c na ka piak lai amu a ei mi rung rul strong with athai kha thiang phai te in na tu lai November le December tha a akung le ange vial te kha phenithrothion si na ka piak lai athai na lo hlan a atil I thaulung ni avi mi vial te na char lai I na sho di na lai zot nak powdery mildew powder the ban tok in anha atil di mi zot nak asi I bavestin asilo a Kelexin 0.5 c na ka piak lai stem and rot athai lo hlan a kopa oxide chloride asilo a mancozeb c na ka piak lai bacteria black spot kopa oxychloride zali gram kha ti lita zakhata na cho lai I na ka piak lai mango malformation zot nak atlami ange kha na tan piak lai I lam hla pi a na hlon lai asilo a mai in na khang piak lai dat tha jang abaw mi kong nutrient deficiencies anha a hin dat abaw nak kha atang lai bantuk in anlang nitrogen dat abaw mi nitrogen deficiency anha parle akam kha an ew lai adang chu an hring lai hi anha hlundeu a mu kho asi hi nitrogen dat abaw a chun magnesium sulfate dolomite lime asilo a Epsom sai in kham kho asi nitrogen aitel mi non na peka chun athattar lai thir dat abaw a chun iron deficiency anha chung I
athi hri pol a hring ko na in anha vialte an eu di lai iron thir dat atel mi non na pek a chun a tha lai magnesium deficiency thir dat phun khat abaw mi anha hlun deuh pol kha a hrin ning adang lai I athi hri pol chu a hrin ning aduk lai chu nu a anha kha hung eu lai abiak in khosik chan a asidu ton chan toy te long asi ton cha a dom pek lo in an tha than ton chan kan ngei mi adi chang cha a nan za ten mang tha u